ma equipe 10 yahagarariye umugabane wa Afrika amaze gusezererwa na 6. Novuga ngo arimo igihugu cya Senegal, harimo Repubulika ya Demokarasi ya Congo, harimo Cote d'Ivoire, akaza Afrika y'Epfo na Nigeria. Noneho nkuko Rusi rero yarabivuze, novuga ngo uyu munsi turaza kumenya ama equipe agera muri angahe, agera muri 4 na Maroc izakina ejo. Noneho tumenye niba urwego tumenye urwego niba hari shobora gukora akantu igakomeza muri 1/8, niba se Maroc n'ubundi habwa amahirwe kwera ko riheruka kugera kure mu gikombe cy'isi giheruka cyo muri Qatar muri 1/2, ariko mu byukuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo bizaba byamaze kumenyekana. Ikipe y'Abasuwisi yatsinze Algeria irusha cyane, ibintu byose yabirushije cyane muri uyu mukino, yabarushije kurema uburyo bwo gushaka ibitego bwinshi cyane muri iyi match. Ikipe y'Ubusuwisi yateye amashot agera muri 5 yose mu mukino, shot on target 5. Ikipe ya Algeria yateye amashot 2 yonyine. Ikipe y'Abasuwisi yateye corner zigera kuri 4. Ikipe ya Algeria yateye corner zigera kuri 2. Ikipe ya Algeria ni ikipe nayo ikeneye retouche, nyirango imaze igihe kinini cyane ari ikipe imenyeranye. ni Algeria yatwaye igikombe cya Afrika, ikipe ya Senegal mu 2021, abenshi nibo n'ubundi bakiri muri ikipe. ni ikipe nayo nyine ubona ko igifitemo akazi kenshi cyane ko gukora. abantu bitwa ba Ait Nouri, ba Riyad Mahrez, ba Wal, Riyad Mahrez yasezera rwose nyuma yo navugaga nyine ko abakinnyi benshi cyane ba Bentaleb. Nuwango ya kipe ku 2021 niyo kipe igihari, ni kipe ya Algeria ubona ko bakeneye kongera kuri touching squad, gushaka abakinnyi bakiri bato nabo bagatangira guhabwa umwanya wo gukina. Nubundi byaragaragaraga cyane ko idafite intege nyinshi cyane zo kwikura imbere y'ikipe y'Abasuwisi, ubona ikina umukino uhuje ushyize hamwe cyane. Buriya match y'Abasuwisi nitegereje cyane, match batsinze Canada mu matsinda, ikikwereka nyine uburyo ari ikipe nziza ifite abakinnyi bakiri bato, ifite cohesion mu buryo bwo gusatira. So Algeria mu byukuri yatsinzwe irasezererwa, ariko inarushwa n'ubundi mu mukino. Hanyuma wenda imibare mitoya cyangwa se aga statistique gatangaje. By the way, Algeria igikombe cya Afrika ni 2019. 2019 ibyo 2019 ahubwo nibwo Senegal yatwaye icyambere. Algeria byari 2019 nibwo igiheruka. Hanyuma ikipe y'u Abasuwisi harashize imyaka 88 nibwo yaherukaga gutsinda umukino mu mikino ya knockout. Yaherukaga kubikora mu gikombe cy'isi cyo mu 1938. urumva rero ko ari kera babyishimiye. Nkuko nabivugaga rero, Mahrez nkuko yabitangarije Bein Sports, yabaye umukinnyi mu by'ukuri ikomeye cyane w'ikipe ya Algeria, ibera kapiteni. Kuri Bein Sports rero yahise asezeye ikipe y'u Algeria bita Le Fennec, ayikiniye imikino 119, ayitsindira ibitego 40, ayitangamo imipira 45 yavuyemo ibitego. Yatwaye igikombe cya Afrika muri 2019, yewe no muri 2016 yabaye umukinnyi w'umunyafrika wahize abandi. No muri Jendi rero ni umunyabigwi yamaze gusezera. Ngibyo igikombe cy'isi. Gatori Goga, man of the match muri match ya Portugal yabaye Cristiano Ronaldo. Nabwo abantu babidebaseho cyane, batakose Cristiano ko twamubonye ari gutera penalty, agombora icyo gitego kuri penalty. Atubu travail yakozwe na Rafael Leao wasistinze igitego cya kabiri, quel pass. Ngo abakurikiye umukino cyangwa babonye highlight, ni passe vraiment itangaje nziza cyane. We ntiyari gutekerezwaho ko yanakinnye match yose, kandi akagira match nziza kubera ko yakubaganyaga cyane uruhande rw'igihugu cya Croatia. Ariko nyine n'ibya bindi kwizigera yavuze, iyo uhanganye n'inyenyeri ibyiza byose wakora akenshi niyo abatora bakunze gushyiraho umutima bikarangira nyine ari itsinda. So Cristiano nawe yatsinze
rwose ubona ko ntabwo bya man of the match iyi match twayinogonoye ntabwo bihambaye, ariko buriya umutoza bita Roberto Martinez simwemera, si ukungu utamwemera kundi ni ukuvuga ngo ibintu birimo biraba kuri Portugal Rugaju, nushaka ubifate ubikopiye ubijyane ku ikipe y'igihugu ya Belgique yari afite 2016 2024, ni ukuvuga ngo yari golden generation, atigeze agira ikintu na kimwe ayigezaho uretse kuba iya gatatu mu gikombe cy'isi no kumara igihe kinini cyane yoboye urutonde rwo kuba ikipe ya mbere bya bindi bya FIFA ranking. Ariko Roberto Martinez ntabwo ari umutoza mu by'ukuri ufite capacity yo kujera ikipe y'abastari bangana nk'ikipe ya Portugal. Murakoze cyane, reka dutumike.